Mukaririgite wa mbondi ya Nchobi kaunti ya Meru DR.MBAABU MUGUNA ugite NIBAGWAKA nyomba ya ITANDA igana rimwe ya Gucokaniiria Mitugo mbari ya KIIRUA kenda gutethereria BAREA boririte Nchobi nenkuru kinorite atongeria bakendini na bamatura kugwatanira na gikundi kiawe kurwana Nchobi ndegeni watho kenda kuonokia yuthi kuma ukombone bubu. Kevin Kimathi na ripoti hii. Kuringa na murungambiri wa mbondi ya wendia unywi na utumiri wa Nchobi kaunti ya Meru MBAABU MUGUNA Nchobi Sheibango Burundi ngikitia bonene ndukimbe muno anabashukuru ondira thirikari yurirone buru yo ukindana na mpanga iji between 19 na 39% anabashukuru kwithura ba Nchobini na weta kiba bangi ba university bare bagweta Nchobini benyo bakangarata na buru ni onto Nchobini chemical content ire chekiri jethano ni nene mono kenda ikucheria mtu kairi na mwiri jwawe jwambairia gwetia ukaiga wa mwiri ajo gwetia ukaigwa nyonta wanywa na aru ukaigwa rojo na uke na yona ndeu ni kuthukia ayuthi beto na mbwire mwaria kiumio kigiathira ARIUGA KUIIRUA Meru kiao na Mount Kenya niki nitwe twinka twatigirwa Nchobi ndege watho na ubuabune na mwankatha ikumania bura Nchobi Sheibango buriringithite nthukiye njanake Meru kinyari betu kurigaria no wone bagite antu bo bagura no kethira bari gurwa nare angi kwa wethira iba kugurwa nare tukumenya rojo auke bara iba bakeja no ntutu thinda katwe najo athoni bare betu bajukirie mwari wetu wa Meru arwethira no Rift Valley arwethira no na no keja kujukia into bietu no ntunatu ana betu bare orira Nchobini tuteo baraka na tutikuraga athoni ende au ni okwina kuithikira gukunene yuthi yetu yonthe kunywa into biti thimi kukucherwa ni into ja bibi na weto kona kikiria gikuo kiria kona ntu aba gwita maru na mbwire kama Nchobiji itinara western na thirikari ya kaunti runguru wa gavana Kawira baishumia kuonokia nthukiyi bambiritie murandi wetu mimuno yo sibitari ya uritani enene ya ITANDA nkulukia na rimwe nteresia mbari ya KIIRUA buri kingi kiambere kirenjirwe mbari ya KIIRUA twamba kwiriga munda jo contractorio nikenda MBAABU Bishop arenda twambiria na rehab kana sibitari ikurekebisha ntu igana o rimwe and bed capacity nuntu barabadhuki baba ingi mono na age nayo ni ira Bishop arenda tuthithia ire guthetherwe NHIF kenda inya weto tina mbeca NHIF yombae kugukava na ya approve na kanda na gutuika standard ire ikuthithia na iromba riawe muno kiri mwingi na maabisa bo karia maturene uniganga quote deputy president yaugire na iji officers bakenda va police na va chiefs va administration Nchobi ethira kwa unwangu quote na twinda twatethania na kuigwo tinkukuma tukwenda nontu nde janda yukia nkukuma gwaku rojo imwana onje kwa kathuka Nchobi ewe kurukire na mbwire ituka bira inya round block tuona imbie kwija nkipotera weru weekend kuma buri mbita wa Kevin Kimathi.